Wetsona ko le bosupa mo phateng phirimaneng ya tsatsila la bobedi dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang jalo ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo ga Borone ke bidiwa Benson Phuthego makore di tibulegela ka go leba ditlhogo makgotla di misang madi a ditlhabololo a kotswa go akaretsa mafatshe otlhe lephata la tontsho tshenyetso setšhaba le kopa go neelwa dithata tsa go ikemela ka esi Mogo tsa metshameko puso e itlama go thusa ditlhopha tsa metshameko tsa setšhaba go ipaakanyetsa dikgaisanyo tsa mafatshe. dikgang tsana kwa bosupa di tolokololwa ka puo ya diatla ke kgaitsediake Patricia Tshobonyane ga re tsena mo go tsone. Tautona Advocate Dumabo ko kupile makgotla di misang madi a ditlhabololo go akaretsa mafatshe otlhe go sa kgathalesega sekale sa ona sa itsholelo segolo jang a tshwana le hatse la Botswana a itsholelo e fa gare a gantsi a kgapelwa ntle ka mabaka a gore a ikgona ebile a ka diragatsa ditiro tsa ditlhabololo ntle le lebogo lepe go tswentle. Tautona Boko o buile seno fa a ne a kopane le moeteledipele wa banka ya African Development Bank e le banka ya ditlhabololo Dr. Akwimuni Adesina kwa Dar es Salaam, Tanzania gompieno ke filwe mokgaotsane ka pego. Tautona Boko o gorogile mo lehatsheng la Tanzania go tla go tsena morero wa baeteledipele ba kgaolo ya Afrika beng ba madi le baitsanape mo morerong ya kgothetso wa gore go tlhatlhisiwe lebelo la go atolosa kgothetso mo kgaolong ya Afrika. Botautona ba ka tshwara lesome le botlhano go tswa mo mahatsheng a farologaneng thata mo mererong ya itsholelo le kanamiso ya motlakase ba tsene morero o. Fa Tautona Boko a kopane le moeteledipele wa African Development Bank e rulagantseng Phuthego e le World Bank ona kopa gore mahatshe a ska kgethololwa ka seemo sa one sa itsholelo fa ikopela dithuso. I know that much of the focus is on the least developed countries, but even those deemed upper middle income still need some assistance. We need concessional funding in part to address some of the challenges associated with energy deficiency in the region, in the country, so that we reach as many of our people as we possibly can, not just with electricity, but with other services, make sure that the infrastructure reaches even those in the most far-flung areas of the country. Tautona Boko solofetse gore la Phuthego e maitemogelo a lehatshe la gagwe mo go gokeleleng Batswana motlakase ga mmogo le kopa dithuso le tshwaragano mo lenanong la go tswa mo kgothetsong e ikaegileng ka magala. Hela moeteledipele wa African Development Bank o batla go ya go buela dikgang tse le Batswana ko Botswana ebile ka bofefo. I want to come and meet you at your home base. Yes, Not while you're in transit into a meeting, but I wanted just to come by and see you and to speak with you about what time can be mutually convenient for your Excellency's schedule to have a meeting with you in Gaborone itself, where you can have your ministers and I'll have my senior leadership team. E tla re tshokologong eno botautona ba be monwana tumelano ya Dar es Salaam Declaration e go solofelang gore e tsepame mo dikgatong tse di tla tsewang go netefatsa gore batho ba le 300 million mo kgaolong ya Afrika ba ba gokeletse motlakase mo ngwageng tse tlhano tse di tlang. Ke Filo Mokhaotsane, BTV News, Dar es Salaam, Tanzania. Me re salefo tona ya pele wa tsa itsholelo ditogamano le merero ya tsa mafatshe a sele ya Senegal Amadou o tholetsa kopane jalo le Tautona Advocate Dumaboko o tho mo letsholong la go batla ke monokeng go nna ene moeteledipele wa African Development Bank yo moša ka sebaka sa moeteledipele wa nako eno Dr. Akunumwi Sewela ka kgwedi ya Motsheganong monongwaga. Baeteledipele ba kgaolo ya SADC ba dumalane ka bongwe hela jwa pelo ngogola gore ba tla ema nokeng keletso ya lefatshe la Zambia ya go tshegetsa maemo ao ka Dr. Samuel Mbaibo. Batho ba tshwara botlhano kana ba ka tshwara botlhano ba kaile fa ba eletsa go se kotama. Gare boela monogae motsamaisi dipuisano tsa palamente re dithapelo ke o rapetse a re ke tshwanelo gore Batswana ba itse fa palamente le botlhokwa ka jana e dira melao e tlhokega mo ditogamanong tsa ditlhabololo tsa lefatshe leno.
re ke o rapetse o na a bua mo letsholong la go isa palamente kwa setšhabeng e le thuto kwa ga Mmabesi kwa Sorowe. Gabriel Mereki wa bega. Kgotakgolo ya Sorowe e ne ya nna nngwe ba neng ba rutuntswa ka tsamaiso tsa palamente le gore go diragalang ga palamente e tsene. Motsamaisi dipuisano tsa palamente a re setšhaba tshwanetse go rutuntsiwa ka palamente gore ba nne le tsela gore baemedi ba bone ba direng ko parlamenteng. Ke palamente ya bone ke bona ba ithopile mme ga ngwe ditsamaiso tsa teng di na le go tsietsa bogolo yang ga o se mo palamente kana o se leloko la yone palamente. Yana maikaelelo ke gone gore re ne re ba rute mme gape e le dipuisano gore bone ba bona dilo jang rona re di bona jang mme se se tona ke gone go tlhalosa gore kante palamente yone molao motheo wa re e thometsweng e dira eng boikarabelo ja yone ke eng e tsaya dithata kae tiro ya mo palamente ke eng. Banni ba ne ba supa ga ba itumetse sebaka se sa go ithuta ka palamente mme ebile ba ntsha megopolo ya gore go ka tokafadiwa jang ditsamaiso. Tumeletse selo se se tona se ke se itumeletseng ke diphetogo tsa ko parlamenteng ka ga go hetogileng ka teng ke gone hela mo ke go itumeletseng hela thata le gone gape gore re ha re le ha jana re be re itse gore mo parlamente ha le mo kgaolong re be re itse gore go kae heta o tsa batho ka tekatekano ye gore o tswa bo go thopile ba mo go poisene bangwe na eo ke a e lebogela re ba tswana rote a ba encourage ba bangwe le bone gore ba ntshe megopolo ya bone. Gongwe tse dintsi tota re ntse re sa di itse re ntse re sa di lemoge gore dilo tse di teng mme ka gore leha re itumela thata ka gore palamente a lona ka ha ke utlwileng o e bua ka teng e tshwere bo maitsanape ba le bantsi e tshwere dithutego tse dintsi tse e leng gore ke dumela gore ha e ka go bereka ka ha e tshwaetseng ka teng e ka isa batswana ko pele. Mo parlamento a Sorowe West a supa ga maiteko a le maleba ebile batswana ba tana le seila go itse gore mapalamente a bona a direng ko parlamenteng. Motho mongwe a re ile a bua re ba ba itse le bone ba re ba itse ha o ka to ba e tlhalose ba ka palelwa ke go e tlhalosa mme ke tsaya gore o tlhaloseditse botsadi ka bophara ka gore gantsi thata mo parlamente o lebiwa ka gore a wa goro go kgaolong ha o lotona gone o mo mathateng. Setšhaba se rotloetse go tswela buisana le baemedi ba bone gore ba kgone go ba lebisa dithabololo tse ba di akantseng. Gabriel Mereki, Boswa Television, Sorowe. Kantsa rona di a tswelela lephata la twantsho tshenyetso setšhaba le go gopela itswelelo DCEC la re go botlhokwa jaanong gore go nne le diphetogo gore letle di ikemele ka esi. Mookamedi wa lone mme Botlhale Makgakganene a re kgato eo e ka thusa gore le dire tiro ya lone ka botswerere. Tsholofelo Tombale wa bega. Lefatshe la Botswana le tswa kgakala e le sekao mo mafatshe a sele le ikgantse ka go nna lengwe le le nnang le tshenyetso setšhaba e ko tlase mo kgaolong ya Aforika lefatshe ka bophara go ya ka Corruption Perception Index mme fela mo dingwageng tse 5 tse di sa tswang go feta serodimo seo se ne sa wela tlase ke ka moo puso e itlamang go ba ko setlhoeng go lwantsha tshenyetso setšhaba. Ofisi ya ga Tautona e itlama go nonotsha dithata tsa lekalana la twantsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo go thusa go itebaganya botoka le dikgang tsa mohuta oo. Despite the challenges we face, such as resource constraints, which affect investigations. Le fa gona le dikgwetlho tse di re lebaneng di akaretsa letlhoko la ditlamelo tse di re letlang go dira ditlhotlhomiso sentle, ikatiso e e sa lekaneng ga mmogo le go retelelwa ke go gorosa molaetsa sentle ko setšhabeng go botlhokwa gore re fetoge re kgone go ikemela ka nosi. If we are to be effective and sincere in our mission to eradicate corruption. The government stands to support. Puso e ikemiseditse go ema nokeng lenaneo le re bonang le tla tiisa ka fa lekalana la DCEC le berekang ka teng re lebile go itseela ditshwetso le go ntsha maduo ke ka moo re bonang go le botlhokwa go sekaseka molao wa tshenyetso setšhaba le borukutli jwa go gopela itsholelo gore diphetogo tse re di eletsang di kgone go direga botoka. Vision. Tono o ne a bolela gore ba tla seka ba swa lentswe mo go lwantsheng tshenyetso setšhaba. The expectation of the government of the DCEC is to reform its mandate. Puso e solofetse gore DCEC e fetola tiro ya yone go tswa mo go thibeleng tshenyetso setšhaba mme tsena mo go inyeletseng gotlhelele. Needs of our society and this vision. I have said that
We would like ke batla go leboga mme Makgakgenene le ba lekalana la gagwe ka maiteko a lona a sa kgaotseng a go diragatsa thomo ya DCEC ya go fokotsa tshenyetso setšhaba mme phuthego ya gompieno e gateletse botlhokwa jwa go tshegetsa le go nonotsha ditiro tsa DCEC go netefatsa katlego ya yone. operations to ensure its success. Puso e gotla bana le seabe botlhe go tshwaragana le puso go nyeletsa gotlhelele tshenyetso setšhaba. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. o tsopego e sa tswang go goroga ke reng Tautona Advocate Duma Boko o boetse monoga ya sena go tsena phuthego e sa tswang go wela ya 300 Africa Energy Summit e neng e tshwaretswe kwa Dar es Salaam, Tanzania. Maikelelo magolo a phuthego e neng e itebagantse yalo ba ne ba itebagantse ka go tla ka maano a tsepameng a go rarabolola seemo sa metswedi ya tsa kgotetso mo kgaolong eno ya Afrika. Me itamile go thusa batho ba kgaolo ya Afrika ba feta 300 million e le didikadike jalo ka ngwaga wa 2030. Morago ga phuthego eo baeteledipele ba mafatshe a kgaolo ya Afrika ba baneng ba tsene phuthego eo ba ne ba baya monwana tumalano ya maitlamo a Dar es Salaam go gotla jalo mafatshe go tla ka ditsela tsa go fokotsa ditlhotlhwa tsa motlakase. Ga re tswelela le dikgang tsa rona, bana le seabe le baemedi ba ba farologaneng ba maphata a puso ba ne ba kopane le banni ba kgapha madi ka maiteko a go leka go rarabolola dikgang tse di farologaneng tse di amang bana kwa kgaolwaneng eo. Phuthego e tla jaana morago ga gore baeteledipele kgotsa boeteledipele jwa kgaolwana eo bo tlhalose fa bo ngomolwa pelo bobe ebile bo tshwentswe thata ke sekgala se se leele se bana ba se tsamayang go ya kwa dikolong. Ba buile fa seo se koafatsa maduo a baithuti ebile se gakatsa ditiro tsa botlhokatsebe mmogo le borukutlhi mo baneng. Phuthego eo e ne e tshwaretswe kwa kgoteng ya kgaphamadi mono Gaborone maabane. Ke letleletswe Somolekae o na le ko. Bana ba kgaolo ya kgaphamadi ba ba simololang lokwalo la ntlha go fitlha ba dikolo tse dikgolwane ba lebanye ke kgwetlho ya tsatsi le letsatsi go tsamaya sekgele sa 13.5 kilometers ka dinao go ya sekolong ka nako ya boraro mo mosong mme ba dirisa tsela e e ralalang sekgwa. 3 o'clock ngwana a tsoga mo dikobong a tšhetšhema ipakanya a re 4 o'clock o se tsebila a emetse dikhombi ko di emelang teng. Hela go botlhoko go utlwa ngwana gago go tetšo o kgebetlilwe gale. Go botlhoko go thupiwa ke ngwana gago a thupiwa ke motho o sa mo itseng o e leng gore le a le ka tsatsi le paisa kwa mmone a ba mo tsa go mo dirakanya dilo tse dintsintsi tse le gore ga isa kwa di bone. Nna I've got an 8-year-old. Ngwana gompieno o kgona go tswa ha ile standard 1 a emelela mo kgaphamadi ka dinao ga gona motsadi gone ha o ka batla ngwana go emelela ka dinao. Yaano le rapediseng mo modimo o re thuse le bone bo mmabana kana ba tetsia go bua runa bo magogo ela bo mmabana ba tetsia. Batsadi ba kgotaditswe go nna le seabe se se bonalang gore bana ba sireletsege. Mme o tshotse go intsha tsala le ngwana gagwe kwa mosetsana rre mo lapele ene a ntse tsala le ngwana gagwe kwa mosimane gore ba kgone ba gakolola sentle. Jaanong ga gongwe o ka tlhala re itisitse kwa re na le bone kwa yaanong e le gore mme yone e ntse development mo nagaetso. Bana ba ba togela sekolo ka ntata ya boimana jo e leng gore gantsi ha re biditse motsadi gore re to go bua ka boimana jo gongwe ene o imisitseng ngwana yo a heleletse gongwe a ka tseelwa dikgato ya ka molao leta ebe go sa kgonege motsadi ya sa iponatse kana motsadi a tsamaela ruri jalo re sa itse gore mabaka a teng ke eng. Baemedi ba makalana a puso ba tlhomamiseditse banni ba kgaphamadi gore dikgang tse tsotlhe di tla goroga kwa go maleba go tsisa tharabololo. O ka re go na le dikgang tse di supagalang gore ngwana yo kwano ba ke ba bonang hale o ka re ba tla wela go go rona go Gaborone. Ke sone se ga go ka thatswega go ntse jalo jaaka re sologela re dumela gore dikgang tse tsa bo uniform mme Mmalesego a ka ntse o bua e tla nna dikgang tse di taboele tsa maloba. Ke kae ka leraka re ke ka le ha sekolo kana ke ka le ha kliniki kana ke ka le ha dijojo mme nka le solohetsa hela gore
modulasetilo wa dikomiti tse di tsang dikgang tsa dithabololo e leng molaodi e le ene moeteledipelo wa rona o hano wa gore botsa nna le rekwante gore re kgakala bokae re ipaakantse go le kae re phutha information e jang gore batho ba kgaphamadi ba kgone gore ba thusiwe. Tshwaragano ya bona le seabe ga kaiwa e le yone mmang mo maitekong ao a go tlhomamisa pabalesego le botsogo jo bo lolameng jwa bana. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. a le gona o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone. Tona ya metsi le bonno re o nnetse re mogapi o solegeditse banni ba tonota fa puso e tla rarabolola letlhoko la metsi le le apereng motse o ka jana metsi ko kgapetsa-kgapetsa a nnanolwe ke kgaupe a re seo se tla diragadiwa ka go tokafatsa mealo ya diphaepe tse di anamisang metsi le motse fa a bua ko phuthegong ya kgota go itsise banni ka tiro ya lephata la gagwe le lešwa. Tona Ramogapi o tlhalositse gore e tla re mo ngwageng wa madi o simololang ka kgwedi ya Moranang monongwaga go hiri jalo khamphani go tokagatsa mealo ya kanamiso metsi ka jana e teng e setse e swafetse ebile e sa kgone go tshegetsa le gone go eledisa metsi ka bokete jo bo tlhokagalang. Bethany Mando. Mo phuthegong ya kgota banni ba tonota ba jele magala gore lethoko la metsi le na le dingwaga ba solofediwa fa le tla rarabololwa mme nako kgolo keno jaanong bakhuruthi ga ba sa thole ba pata dikarabo tsa go ta siama ka jana ba bolawa ke lenyora mme ba samile letamo la shashe le le nang le tetse metsi nna go tsana ka mantu a rona ka flashiwa ankga re tsela ka go thala dikhonku ka go thala divinika le mo botsogotso seo ga ra sa siama mme re na le letamo mo tonota mo malapeng a rona go tiswa dibili mme ga re metsi a tswa mo dikompo re tshwanetse ka koloi re agella mo teng ga koloi mme kgwedi ya e be go tetsopelo go rata 800 ke mo go rata jang le ha ka re mo nakong ye le boelang ko parlamenteng la go nna ga ba tsela seka-seka le mo toteng mo parlamenteng re mo tshepileng gore re ka dira jang to redesign, retool, reinforce and supply bakhuruthi ka metsi tang. Ne re soletse gore re dire mealo e mešwa re tsenye diphaepe tse dingwe tendera e sekasekilwe re emegela ka gore madi a re teng. Tshologelo ke gore ka February tshologelo ke gore tonota e tla bona metsi kontraka e tla bua bone gore mo nakong e khutshwanyana re na mo re rekile re okeditse dibausara dikoloi tse di isang metsi re odarile dikoloi di le 20 ka palo tse le gore di tla re thusa ga selotekeso la gore mo go tsone gore ka bana tse pedi tse di tata mogalo ye ka kgona gore di kgone gore di atumetse metsi ka go Ramogapi a re lentswa go na le bokoa ja go siela batswana metsi hela ba paleditswa ke bao ba ba sa dueleng metsi a tlhalosa fa mo tonota Water Utilities Corporation e kolotwa madi a hetang 275 million pula. ba dikgwebo ba tsamaya go 27 million 658 council e tsamaya go 4 million a ba thogela mo motsing ke 126 million a puso molaodi ra batho ba go duela metsi ke 117 million mme ka le gore re tswelele re service re tsenye dipompo tsa dijarata gone ko metseng e mešakong re thokana le one matswele. Phuthego e ne e patlagane le ya mo palamente re ga e fele Sedombo yo neng a tlhalosetsa morafe gore se patela se ba se solofeditsweng se kae ka jana se se leng teng se imelwa ke palo ya batho ba motse. tsena mo pusong ga ithelesega gore dingwe tsa ditiro tse nne di abetswe dikomponi dingwe go di dira ga lemosega go na le dilo dingwe tse di belaesegang mme ke bone mo e leng gore re iphitlhetse re le batho ba tonota sepatela sa rona se wela mo sethopheng se e leng gore ke sa ditiro tse e leng gore di emisitswe. Banne ba thomamiseditswe fa ditsholofetso tsa puso e ntšha tsa go oketsa dikatso tsa bagodi
baithuti ba dikolo tse dikgolwane le go simolodisa molao wa dituelo tsa seelo sa madi a itshetso ke gore living wage gareng ga tse dingwe di tla dirwa go simolola mo ngwageng o mošwa wa madi. Bethany Manto, BTV News, Tonota. Moemedi wa pele wa lefatshe leno kwa lekgotleng la ditšhaba Rre Joseph Legwaila yo o berekileng thata le Dr. Kgaussi Tshiepe ka nako ya fa e le tona ya tsa mafatshe a sele o mo gakolegela jaaka mogaka tota yo o neng a tlotlwa ke mafatshe ebile a tsewa tsia ke babereki ka ene bogolo jang kwa mafatsheng a sele. Rre Legwaila a re Dr. Tshiepe yo e leng ene mosadi wa ntlha go nna le dithuto tsa yunibesithi a tsene kwa mmadikolo e ne e le moeteledipele yo neng a sa tshabe go tsaya tshwetso le fa a dira gareng ga borre ene e le motho wa mme a dira ka maatlametlo a seng kana ka sepe. Ke o lebogile Radipotsane wa Bega. Mo go dingwe tsa di dirileng Dr. Kgaussi Tshiepe o ne a tamiya go nna tona ya magatse a sele ka 1984 ka nako ene go le dikgoberego mo magatsheng mangwe a borwa jwa Aforika. Rre Legwaila a re ka boeteledipele jwa gagwe Dr. Tshiepe o ne a nna le seabe se segolo mo gore lehatshe la Botswana le he batho ba ba neng ba tshaba dikgoberego kwa magatsheng a bone botshabelo. I used to join her when on holiday here from the United Nations in meetings between Foreign Affairs and Foreign Affairs South Africa and Victoria. She was very stern in these meetings. Morago ga gore puso ya pele ya thaolele ya South Africa e thasele Botswana ka 1985 ke na ka simolola go tsamaya le ene kwa dipuisanong le puso ya nako eo. Na nna supa gore lehatshe la Botswana le ikemetse la tautona wa pele Piet Botha a bua metai Dr. Tshiepe o ne a sanke a tshega a supa gore ga mo matshamekwaneng. Proud independent state. And even when Big Botha would crack his jokes, Dr. Tshiepe would never laugh. She would just look at him with a very stern face. Rre Legwaila a re puso e tshwanetse go netefatsa gore dikokomane tse di tang di thuta ka Dr. Tshiepe. I just want to see something immortalizing Dr. Tshiepe somewhere, just like I used to say, we must have something immortalizing. Ka le bosega ga ka gongwe kana sengwe hela se ka bitswa ka leina la ga Dr. Tshiepe jaaka re bona se ke tumile Masire Teaching Hospital re eletswe ka tautona wa pele. And these are people who have served our country so well and so brilliantly. Dr. Tshiepe ta bolokwa ka letsatsi la mathatso kwa mabiteng a phomolong. Ke o lebogela Radipotsane Botswana Television ga boroni. Moemedi wa lelapa la lebutswa pele leo la sepolotiki Dr. Kgaussi Tshiepe ene ele mme ke lebogile le tsoge a re ba lebogela melaetsa ya kgomotso e Batswana ba tsweletseng ka go itshela kgotsa ba e romela ka bokete. A re seo ke go ipelela botshelo jwa go Dr. Tshiepe yo o tshedileng dingwaga di heta lekgolo mme ebile a dira jalo ka go tlotlomatsa lefatshe la gagwe ka ditiro tse di tlhololo. Dr. Kgaussi Tshiepe o tlhokafetse mo mosong wa tshipi kwa lelwapeng la gagwe mono Gaborone. O tlhokafala jaana a le dingwaga di le 102. Le fa go ntse jalo go tlhaloswa fa a diretse lefatshe leno mo maemong a boeteledipele a farologaneng mme go supiwa ene le ene mme wa ntlha mo lefatsheng leno go bewa mo maemong ao. Dr. Tshiepe o ne a tumile ka go nna moeteledipele wa setšhaba mme gape e le mme wa lelwapa yo o neng a godisa bana ka lorato. Rona le ba lelapa re ntse le mme yo na rata dilo di dirwa ka tsamaiso. A le strict, a le disciplinarian mme a dira jalo ka lorato. A itse gore o godisa bana ba bokgaitsadie bana ba mogolowe ka nna le bantsi ya ba bokgaitsadie le ba mogolowe wa mosadi. A re ruta gore ha o neetswe tiro gore o e dira ka botswapelo ja gago. O nana le a mantra a thola re only your best is good enough. Ha o ta o dirile sengwe a go botsa gore o itumeletse se o se dirileng o belaela o sa pasa sentle go sekoleng o na go botsa gore did you do your best? Ha o re that is very important.
ke ne ke ka go mana if you didn't apply yourself. Ka ne a tshwere dithutego tse di tsitsibanyang mmele bao ba ba godisitseng ba supile fa ba godile ba eletsa go gata fa gatileng teng. Re na le yone keletso ya gore we should be as successful as she was ka gore ne re mmona a tsweletse. Successful not in riches but successful career-wise a itumelela tiro ya gagwe a rata tiro ya gagwe and people also respecting her. Re itse gore tota ga o itse a sente mo tirong ga o itse a sente ko sekolong o ithuta sente botshelo jwa gago should turn out a lot better. Setšhaba se mo kaya e le moeteledipele yo o neng a le lorato mme a itse go tshedisanya le batho sentle. Ka ebile ne le motho yo ne le mo direla puso o na le ka gore a rage rona re gola re le makgarebe ke santse re le makgarebe a kgona gore a re gakolola re bolelele gore tota motho mo botshelong o tshwanetse gore a itseye jang a ikgodise jang a kgone go kgona gale le gale yaanong se ne re se bua le ene ne re re kana rona batsadi ba rona ga ba ka ba re tsenya dikwele a ba re mo kgona go tshela hela o ntse o sa tsena sekwele. Mo nakong ya neng tsa bo 77 ne ntse le motho o ne a dira le batho gone mo parlamenteng ne re mo itse mme ne re santse re le ba botana rona mme re mo itse gore ga o kopana le ene hela ga o kwa thoka 20 ranta ka ne go diswa diranta nako tseo ga re mo itse mme go tawa tsena mo dingwageng tse ke motho o motona mme o na ntse a dira le batho ka ke itseng a ntse ka teng. Machiepe o tla bolokwa ka tsatsi la matlhatso kwa mabitleng a phomolong kwa Phakalane mme merapelo e tla simolola ka la bobedi maitseboa kwa lapeng la gagwe mono Gaborone wa Petswe Mpolobusi. PTV News Gaborone. We tsora go hela kwa kutlwane tsa metshameko mororre Thato Kgosi More o go tshotse. ke a go leboga Benson Phuthego maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa jalo Thato Kgosi More ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight motsoetso madume a re bepego e di gogang kwa pele. Tona wa tsa metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng a re ba itlamile go fa ditlhopha tsa setšhaba tsa kgwele ya dinao thotloetso yotlhe e di tlhokang jaaka di dirile lefatshe leno motlotlo ka go iponela phatla go dikgaisanyong tsa WAFCON le AFCON. A re utlwe Kgomotso Sefako. Senegal. The Taranga Lions under the leadership of Coach Aliou Cisse. Sethopa sa bofelo sa Senegal go golagangwa le Zebras mo Group D go tisa palo go thea dithopa kwa go bone e re ka go direlo kgogo ya AFCON mme jaanong go totobetse gore Zebras ya go iteisana barathana le dithopa dife ke ka nako ya gore lekgotla la Botswana Football Association le epe moselo wa pula go sa le gale gore se lebe kwa Morocco se le masheta go ema maduo a bokoa a se neng sa itemogela ka ngwaga 2012 fa se ne se fetetse ko lekgetho la ntlha. Fair enough. Yeah. Looking at the teams, we have Senegal, Kione dangerous Tata, we have DR Congo, of course, Leone, Kione threat. But from the way I see it, if we prepare well, Renale chance beyond group stage. To prepare for such events it's quite expensive. Lerona at the ministry, remetse gore ba batise their plan and of course the budget. Of course, there's a nngwe ya the ladies, the Mayas, for about talk almost about 15 million. I think even yone banna ya go thoka one madi or even more really the preparation or the ba go ipakanyana kana ona the World Cup qualifiers se lo really thing the part of preparations. So ke tsa kere if re ka prepare sente gona le nako because as the government
ra go dira mo re go dirang. jaaka metshameko ya apeswe kobo ka letshobake le thoko la madi tona o kopile dikhamphane tse di ikemetseng go ya mapuso ga mmogo le dithopanokeng gore di te di ya go fofisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo. No, we will be very much involved le ha ka lebella our pitso e tang this coming weekend. Part of our stakeholders there by inviting the private sector so that we start the conversation gone ko presare football all other sporting codes because we need private sector to fully participate mo go funding sport. So re taberentse re le teng to assist bone ba the BFA and also the BNSC. Kgaisano ya bomme yang go akaretsa sethopa sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao the MES se se iponetseng phata lekgetho la bobedi ka tatelano ebile se golagantswe le dipabala di tshwana Nigeria, Tunisia le Algeria e tla tshegetswa kgwedi ya Phukwi ile 50 go feta ile 26. Makgaolakgang a borre a rulaganyetswe kgwedi ya Sedimonthole ile 21 go tsena Herekgong a le 26 ngwaga o tang kwa Morocco. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. re ntse re le mo go tsa khupele ya kgaisanyo eo ya bo35. Group A e golagantse ba tshegetsa kgaisano Morocco le ditlhopha tsa Mali, Zambia le the Comoros. Bommampodi ba kgaisanyo eo makgetho a Super Egypt ba ya go lebagana le ditlhopha di le tharo tsa borwa jwa Africa mo Group B e bong Africa Borwa, Angola le Zimbabwe. Mo Group C gone Nigeria ba ya go bapolana le Tunisia, Uganda le Tanzania. Bommampodi ba kgaisanyo eo ba 2019 Algeria ba ya go rutana magokonyana kgwele ya dinao le Burkina Faso, Equatorial Guinea le Sudan mo Group E. Basireletsi ba kgaisanyo Cote d'Ivoire ba na le bafenyi makgetho a le 5 Cameroon, Gabon le Mozambique mo Group F. Ditlhopha tsa ntlha tse pedi go tswa mo setlhotswaneng sengwe le sengwe ga mmogo le ditlhopha di le 4 tse di gaisitseng tse di feditseng mo maemong a boraro di ya go fetela kwa tikologong ya tse 16. Fa re tswelela moeteledipele wa lekgotla la kgwele ya dinao mo Afrika le CAF tota Patrice Motsepe a re kgwele ya dinao e na le boleng jo bo kwa godimo fela thata mo kgaolong ya Afrika ka e kopanya ditšhaba ebile tswelela ka go gola. Seo se supiwa ke dipalo tsa balatedi ba ba lebelela metshameko eo. Kgomotso Sefako. Mo kgaisano ya bofelo e ne le kwa lefatshe la Ivory Coast, Motsepe o ka ile fa nnile nngwe ya tse di ategileng thata ka ene ngwe ke le dipalo tse di kwa godimo tsa balebeledi ba ka tshwara 1.4 billion ka jalo a dumela fa kgaisano mo ngwaga ya gota e godile le go feta ka ile nngwe ya tse di tona mo Afrika. The highest in the history of this competition, 178. In fact, the number is more like 180 countries. Se se itumedisa le go feta ke gore mo kgaisano ya bofelo dipalo di supa gore batho ba neng ba lebeletse metshameko e ba ne ba tshwara 1.4 billion e le ba kgaolo ya Afrika le kgaolo tse dingwe tsa lefatshe ka bophara. Se se supa gore kgaisano tsa rona di tona ebile di a gola ke sone se dingwe kang dipalo tse di kwa godimo. Kgwele ya dinao e setse e supile gore e a letlanya e tisa boitumelo le tirisano fa gare ga batho. Motshameko wa kgwele ya dinao o ntse wa gola mono jaaka seo se supilwe ke ka fa sethopa sa Morocco se dirileng ka teng go kgaisano ya sejana sa lefatshe kwa se feditseng kwa se ka makgaolakganyeng. African football is being recognized as being amongst the best in the world, and one of the most significant recognitions was in Qatar when Morocco made history on behalf of Africa for the first time in the history of the FIFA Club World Cup. An African nation, Morocco, went to the semi-finals, a moment of extreme pride. Motsepe o itetse le go lefatshe la Morocco go baakanyetsa kgaisano eo ka mašetla. The biggest competition on the continent will be taking place in December right here in Morocco, and the excitement is. Kgaisano e ke one e tona mo Afrika e yang go tshamekwa ka kgwedi ya Sedimonthole. Se se itumedisang ke gore e taela mašeta ebile e kgathisa mo godimo ga moo le dithulaganyo tsa yone di tsamaya sentle. Mongwe le mongwe batla go ipona e fentse ka itisa boitumelo le go supa gore sethopa sa gago se popota. Extreme pride, and we are very confident that part of the greatest players in the world, it's a part of the greatest players in Africa,
kgaisano eo ya bomasome a mararo le bothano e tabong e phutile dithopa tsa mafatshe a le 24 e kgaogantswe ka ditotshwana di le 6 go lwela sejana kgwedi ya Sedimonthole e le 21 go fita Herekgong a le 12 ngwaga o tang. Go motswa Sefako, PTV Sport. go motse wa Sefako a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa e le tsa Botswana Tonight. A re kopana gape ka nako ya boherapongwe ga ke tla ka tse dingwe tsa metshameko ka sena sebaka re ikgate motlhala re lebetse neng di digwaga kwa pele. Makgotla a dimisang madi a ditlhabololo a kopiwa go akaretsa mafatshe otlhe. Lephata la twantsho tshenyetso setšhaba DCEC le kopa go neelwa dithata tsa go ikemela ka esi. Mo go tsa metshameko puso e itlama go thusa ditlhopha tsa metshameko tsa setšhaba go ipaakanyetsa dikgaisano tsa mafatshe. Wetsone le kalo ra kogela kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa gore pula tse di dikileng di tsorota ka metsi a le gongwe le gongwe sutlha yo sa tsameng mitwa di ile kae jaanong ka tlogare go nna mogote. Wetso motlapele a re le mphorono la bojalwa ga ko lefufa a nne kagiso. Dumelang bagaetsho ka mogeleng ka se mosalape se ya ke le dia wa dikgomo mme fa re lebella pula e re gatise mo mosong ono. Bazungula Primary School masome a mabedi le bongwe sa bo Metrical Station ha bosupa Chobe Junior Secondary School ha borataro sa bo Prison Farm ha bone Plateau Primary School ha bobedi fa lebella sensalape mo itsebeng ana se re spetsa marumo a felong ka bontse a lefatshe leno. Mo tsena ka mosogana se re go thibile mere mo tsamayana go thibika ba ntlhaba mo dikgalong tsa borwa le gare le bokone bo tlhaba fa mo dikgalong tse ka bontse gona se re go thibile ka bon tlhabong ka gona la pula diphefo di khadima mo afelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi ga mo go diphefo tse di mashetla mo afelong ka bontse a lefatshe leno ka jalo he setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tseo. Mo phakele gona se go ikutlwa go le bothitho mo dikgalong tse di ka fa botlhabatse jwa lefatshe leno ka lesome le bosupa go ya go lesome le bofera bongwe fa mo go tsene mo bophirima tse gona se go ikutlwa go le mogote go masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bobedi fa re le mo sekolong gona se go ikutlwa go le mogote mo dikgalong tsang ha be chobe le gare le bokone botlhaba go masome a mabedi go fera bedi go ya go masome a mararo le bobedi dikgalo tsa gantsi boroboro botlhaba kgatlene kwene gona se go ikutlwa go le mogote ka masome a mararo le boraro go ya go masome a mararo le bone kgaolo ya kgalagadi gona se go ikutlwa go le mogote thata ka masome a mararo le borataro go ya go masome a mararo le bofera bobedi ka jalo setšhaba sa kgaolo se rotloediwa go ipaballa mo mogoteng o. Fa re ba go mo borwa Afrika gona se go bone dibata tsa maruko qebega mo go le manzini go masome a mabedi go fera bedi go manzini masome a mabedi go fera mo go qebega go masome go se pula ipho di khadima ka masome a mabedi le go fera bongwe anta le gona se pula ipho di khadima ka masome a mabedi le go fera bobedi go beira gona se re go apogile ka masome a mararo le bongwe go harare gona go tla bone dibata ka masome a mabedi le borataro go isa ka gona se pula ka masome a mabedi le boraro. Ra sa ma mo le bolantha gona se pula ka masome a mararo le bone go resla ntaya ke sone se se masala pine ke lo sa se le kala aine boroko. The first thing that we need to appreciate as the African continent is that